Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɓe julɓe tedduɓe kala ko wonɗo men daarirde e nder aduna Allah on fof hara inchallahu musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles. Allah subhanahu wa ta'ala tippin yurmede muɗum bagori ƴewtugol madinatul munawwara madinatu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fi tottugol haray umra o. Haray mi hawrodiri ga e musidɓe meɗen karamokoɓe meɗen tedduɓe meɗen al akh docteur Mahmoudou Bari. Haray ko kamɓe woni e sembo ñaamu an ɗo haray heɓani ni taw lewru haray kaɓe gayni hettugol doctorat maɓɓe o haray inchallah en tono Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah ko nafir gandal ngal nafira kadi on umma o waɗana ɓe ɗum ɗo kadi ko mandake maɓɓe moƴƴo ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on ardo ko Allah e ɓen hisno e sirru joni haray aɗomi natande yewtere nde miɗo inna docteur assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray docteur ɓe faala yon présente o jamma on anda ono woni hoɓɓe honno inde ɓen kañum ɓe ka meɗen ko wuure raɓɓiɗe inchallah faddal. jibinande wona kiri ɗon a inde ko Talaba machallah machallah jetta jami islamia ɗo aɗa 2009 alhamdulillah so ɓe jangi ɗo kuñito sharia nam continuera sa to kuñet dawa to jismu tarbiya islamia majesté doctorat min lamni jande nizamiyan Allah subhanahu wa ta'ala bagori ɓe layyurmede ɗon min jangi jangirɗita nizamiyan ɓe heddi shahada doctorat o to jamma o fof Allah subhanahu wa ta'ala okkone en fof gandal o arsike en gontirno ko jannguɗen ko ko ɓeydana en o arsike en ɗoddugo e kaɗo diina yanganagol kaɗo diina sabu ɗum tawde mawɓe men ɓe ɗowrone mawɓe men ɓe ɗi zurriyaji men e tawi lonteɗi hoore ɗum noon ha tawen Allah subhanahu wa ta'ala sabu goɗɗo haarata moƴƴere wakkilanagol diina kan ha ñande o ƴettita o wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka inchallah hara en weltanike docteur Mahmoudou Bari hara en andi ko jibinande lagine hara iwɗen ndin haray ko Dalaba haray ka wiyete ɗon précisément haray janggolo haray ɓe ari ɗo ga ina 2009 waɗi kulliya on ɓe gayni waɗi dirasatu master on ɓe gayni waɗi kay doctorat on ɗo kadi ɓe gayni inchallah haray ko kamɓe yiyoto yesso mo notoro Allah yo Allah on nafire ko ɓe jangi ko inchallah wonana ɓe sadakatum jariya haray inchallahu hiɗen encourage jamma o fof oɗo ko sukaɗo ko sukani ka duuɓi haray ɓe wakkilike ɗum ɗo fof yejjiti ko wiyete ko fi wela e aduna ɗaɓɓugol aduna darnugol cuuɗi soodugol otoje yahugol Amérique yahugol nokkeli fof tawi daraniki Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala o wiwno ko haray ko janngo andu ko gandal ngal ɗeɗal sisaname maaki haray saɗa faala aduna ko ya janngo saɗa faala lakara kadi ko ya janngo saɗa faala aduna e lakara mo kadi haray fof e muɗum haray ko ya janngo ɓeɗo haray ɓe yeeɓi gurdam maɓɓe ɗan fof kaɗan hana yeeɓede ɗon haray ko honɗum woni ɗum ko ɗaɓɓugol gandal haray ko ɓeɗo wonata tugaɗe ɗen inchallahu nafata leydi meɗen ndi lagine yo Allah huuɗo balɗe ɗen moƴƴina battane ɗen ɓeyda cellal ngal adda fiirana e feere joni haray ko raɓɓinɗigol inchallah aɗa feƴƴande goɗɗum ngo goɗɗum wasiyatu ɗon menen sukaɓe ɓen kam woni raɓɓinde nde inchallah haqiqatan ko wasiyto kala suka yo jaaru ko nafata mo kon o wakkilo fiiɗum o hirsa ala ma yanfa'u rerɗe ko nafata ma kon ala noon ko nafata suka ha hewti ɗaɓɓugol gandal so Allah eltima ɗaɓɓugol gandal on wallitotoma hayno heɓira gurdam moƴƴa wallitotoma o wawa moƴƴorade probléme ɗi aduna wallitotoma fi andugo Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɓuri mawnude e ɓattagol Allah subhanahu wa ta'ala kono jiya ɗon ɓattori Allah o mawnini fi Allah o wakkilode rewgol Allah o Allah subhanahu wa ta'ala okkitamo gurdam moƴƴan fatilka ajil bushra almu'min Allah subhanahu wa ta'ala yaafoyomo tawata yande darngal hara hunde ala solution e hino yiite ino aljanna on heyata naftono gandal ngal e ko wakkilo ko rewi Allah subhanahu wa ta'ala ɗon Allah subhanahu wa ta'ala inta himɓe aljanna on arka aljanna nga looja aray ko noon wasito kala suka yo rerdu ko nafata ɗum kon wakkilo ɗum ɗon walla to ngamelo
toro Allah subhanahu wa ta'ala wallu mo e hoore ko nafata mo fof aduna e lahara mittali haray en jarribora hannde yiɗugol aduna o haa fiɓɓite surtout enen gol leñol men wona illa wakkilagol ɗaɓɓugol gurnal naɗan kono haɗo yowndiri e sharia l'islam o e keeri l'islam si en wakkilori kadi ɗaɓɓugol gandal ngal e saafugol gandal ngal e goltigol jamɗe ngol wattugo ɗen no fiyaɓe noon piiji buy e ko maapi ɗen ko piiji buy Allah subhanahu wa ta'ala daranto en ittana en norraji en andeji aɗa e ɗum wasito kala suka o won mo janngata ndulajo no wawi janngude fonctionnaire jo no wawi janngude her hettaniɗo fi gandal tun kadi ɗo wawi wakkilade o janggi ɗum o rugginora ɗon ha o yaltoya few wona karam kojo mo taraf e koni saɗo ka mustawa leydi makko ka mustawa aduna o fo kono gandal ngal ɗo ta'allum jangugol continua wona muñño isbiru wa sabiru o rabitu tabita en noon toro Allah subhanahu wa ta'ala walla ɗum hoore woɓɓe ɓen ɗaɓɓude mbuuɗi kadi no wawi janngude woni ella o wongol ala janngude ko ella sabi noon ɗum noon puusa e goɗɗo e majjede diina makko ɗon ɗum noon puusa e goɗɗo e piiji buy ɗoɗana ko yala aɗan ko andira ɗen ko ɗaɓɓugol kadi ko raɓɓide kon aɗa ko torondire hen fuu yen won janngoɓe inchallah so yihami buyno maapi negol ɓiɓɓe mum e nenejo e babajo hono na janngoɓe ɓe ɗaɓɓa tun kaɓe halfina ɓiɓɓe ɓe so tawi ɓiɓɓe ɓen jangge ko nenejo e babajo hono exemple yankoɗo to ɓe yiiron deftere onon janngoɓe ɓe jembinoɓe heɗo ɗum ɗon hay so daɓɓe ko wallitoɓe ɓe fof men ɗowa e piiji ɗin fof waɗa ko wasifirte kala ka woniri ɗon Allah subhanahu wa ta'ala tan ko jangata diina mum tan faama diina mum sabu ɗum noon tagiraɗen inchallah aray ka akhiran e weltanike docteur Cheikh Mahmoudou Bari e ɗi kalimaji ɗo ka lerɗi golle enen sukaɓe tentini jooɗoɓe haray ka leyɗe ma ɗum ka meɗen innayɓe ɓen haray tigi tigi o mbay hay sa janggi a gayni haray golle ala ko ya furtoyo kadi e ɗaɓɓere haray Allah ko inni ko hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun anduɓɓen eɓe anda ɓen ɓe fotata a wonde joni a mara goɗɗum hiɗa jangi haray ko ɗum ɗon ɓuuri ɗi e wonde a mara goɗɗum a janga kadi haray neɗɗo fof neɗɗo yo wakkilo o anda diina makko ka ko hana aɗede jangede fof wotinigol Allah subhanahu wa ta'ala anda Allah anda o tagɗomo anda ko fiyol woni ko tagirma o addirma e hoore o arɗa ɗo ko a wawata no rewgol Allah haray e janggari ko be jangga aya ari ɗo tippaɗen ko wiine ko e janggo koyen janggo ɗum woni haanide wadde taw ɓeɗo noon alhamdulillah jande misami wiyete comme programme o kadi e l'école fuɗɗandema joni ibtidayi primaire ya collége ya lycée ha ya université ɗum ɗo koɓe gayni ɗum ɗo ɓe yehi yesso ɗo ɓe henni master maɓɓe way doctorat maɓɓe o haray ko haɗo ko ɗo wiyete terminaison haray hijande yimɓe faala ɗo kadi fiɗɗade janggugol noon hande kadi o liggera kadi ko janggi ko nde Allah on tabintimen nde Allah hokkora enen kadi gandal e faamu mijoji moƴƴi waɗa gandal ngal hara hujja wonande en harana hijjande meɗen yowmal qiyama wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh